F'dawn l-aħħar jiem, diversi persuni għamlu kuntatt ma' Net News fejn saħqu lilhom diversi jiem jippruvaw jagħmlu kuntatt mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali minħabba li l-għajnuna supplementari li kellha tidħol fil-bidu ta' Jannar ma daħlitx. Persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon saħqu lilhom jippruvaw jagħmlu kuntatt ma' dan id-dipartiment minn nhar it-tnejn. Nċempilhom minn nhar it-tnejn li għaddew, diġà tlettijiem. Minn forsa fl-10 kollu nċempilhom jgħiduli kollha kopati, sa nċemplu ħana lura. U ma jċemplu ħadd. Xbajt nċempel, xbajt. Wara li rċieva dawn il-menti, Net News prova jagħmel kuntatt mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Nilqawk ma' servizz Speak. Welcome to Speak. Wara diversi minuti, l-ebda persuna baqgħet ma wieġbet it-telefon. Iżda permezz ta' answering machine min ikun qed iċempel jiġi infurmat li bħalissa id-dipartiment jinsab okkupat b'telefonati oħra u jistiednek terġa' tċempel ħin ieħor. Jiddispjaċina, l-aġenti tagħna huma kollha okkupati, jekk jogħġbok erġa' ċempel aktar tard. Wara diversi tentattivi, dan l-istazzjon ħaseb li qabad ma' dan id-dipartiment. U wara li jagħmel madwar 5 minuti jistenna sakemm jiġi trasferit, reġgħet kienet l-answering machine li wieġbeb bl-istess mod u wara inqatet il-linja. Dan iwassal biex ħafna persuni qed ikollhom bżonn informazzjoni minn dan id-Dipartiment tal-Gvern ma jinqedewx.